Krštelna se nalazi na 150 metri nizvodno po Jezeroto od Pešterata Brelo, no za desetina metri po visoko, znači nadmorskата visočina okolo ili točno 415 metri. Od vlezo do dno ima visočinska razlika od 40 metri. Samo za nekoj praktični sporedbi. Zgrada petkatnica ima 17-18 metri. Taka upotrebata na jažinja za osiguruvanje, skalički i drugi raboti se neophodnost, vodići pred se. Ali onda vaka se ja. Prvo će ga osiguranje Anče, kad dojde so mene. Što ima? Imaš karabinjerka da? Tako, šta? Ima. Otvorot je 4 na 4 metri, a po spuštanju to se događa vo jedno proširuvanje, čije dno je pokrijeno so blokovi padnuti od tavana. I v ovoj objekt, kako i vo Pešterata Brelo, najvjerojatno imalo izlaz, drugi izlaz, zašto na isto to ravništo sprotivnata strana, no na površina se nalađa malata Spirova peštera. Vodolni odel od Pešterata po strmnina se stasuva do jezero su površina od 400 metri kvadratni. Do njegovo ispitovanjata stasale speleolozite pred desetina godini za vremena ispuštanjeta na jezero to Matka, poradi neophodnite čistenja. No poradi nepristapnosta od golemi naslagi glina, ostanala tajnata na pobrazaноста na jezeroto s dnoto na Pešterata. Najkarakteristično za ova peštera, koja ne izobilova so mnogo ukrasi, je pojavata na helaktiti. To se v sušnost stalaktiti, koji se formirale vo sprotivnost so zakonite na zemljinata teža, vo horizontalu. Odgrubite opšti podatoci, neka je i dolžinata na Pešterata Krštelna, 76 metri. Anče, sve koji vam na kreparato. Ovo je nekako loše. Da pa nema kapče? Ne treba. Ide sve do tamo. E сега, украсич имаме одека има едно hodniče. Ako sakate. Samo da vidim da li ima nešto sredstvo to. Tamo to je. Ovako stvarno iz 50. Ili kozrok. Ама тръната е... Видимо тamo те стане. Айде се прекъсна до некои... Айде човек там. Да учи, да. Айде полека на нас.